Bia kamal kanor online TV channel ka jan gwas me barodan palpin ka liang ruac me writing content ori wish ka Juba ka kui kwarten cha yen ban rajadan in chalad wi mon ban jaling ka kui SPL mayo kene SSPDF ki SPL maji men tekir ma yaditen ko do badan ngi ka jenu kum South Sudan ka jenu were köör mishit ka köör dane chitwa koron kina dangra wal jok bay lat dia tin dia la kontin chalat gwas me ka jan la mane mi jirama jidit kanor online TV channel don jen chang nyam kudi goro jen wo gender subscribe ki der jen nyoka nasin ko ken ko de ler ti de kan chamala shukuji gwas dana pay ga brech ban ler me ban je chulingo gwa ko do dana ci to je ku subscribe ku notification bell ko twain ku jen nyoka ne ko ken ko ku do mo tot ku ja gor bin ke charo ler me chiwin mon charaitin kate ka mishi kana ngaitin no mandana buto ko men chalar kirma yadit chalar gujen go jen che jen kata yedana chagu gujen go de so sunander te kamal ka ja ki der te kamat ka ja ki der te ka shang shop ko de queen gwinde jela da goa de jela da per de madar lunjok ka so sudan ko dong de kume ki wi South Sudan da luire ko shirme ci to koron kin dang red wal jok gwa se ci ne di chop ke kini to ku dang wan ci lutin lerme sha guic ke shala do winmon gor jeno be jeno ya mane dial content cha yen ka ngani no kan nyo da gwan wo te ko kor mi bere wi ka South Sudan na jenanen balinga jen gwasme General Gabriel Doblam ramla leri ayo SPL mayo alat cha yen kejen jokame rewi ke Juba ci kondi al chan jangach jen chaje yen kana kwart dit kokien de la senior officers de la kwardine ka SPL mayo ne to continue pin Dr. Riek Machar kan kwardial tin cha yen akirma yadit Rudian dial kanware sianga jeno senior officers te chop kongwan kan dial wa kanware dong de tenram kelten mi de ajor dino ne de konen cha yen tama ka do ban jojeje wa kanware chuin mo na ladeno mi yan ka kwerde ni kwara ku den la kap ka kwara mo kwara position shirkamento kwara SPL mayo kwarde intin kon cha yen ka yan ka an kwar dana ku gele te karol ka je chitke kirma yadit yen ne te karol ka je karo shit karol dana chitwok karon kin dangre duwal jok mi yen ne to ka ti yare malga mi chala no latke no nyu da je gwan wo shi kwara mo chamala mo che je yar chitke kirma yadit Jamal cha je yar male cha tan kamde kana SPL mayo no SPL mayo kana SPL maji neme SPL mayo in opposition SPL maji SPL in government ala neme kirma yadit neme Dr. Machar male cha kana tanyo je gwanu cha je yar kan kwarato ke kwara konen cha yen tikkan dial tika pin Dr. Machar Dr. Riek Machar jara me dana tika ga kene kirma yadit kene te konte gwach ke me dana ter kana mangai ke George me lokir ma yadida ka Dr. Riek Machar o me ci Dr. Riek Machar jela do jen borodo chung ala köör ka ron kina dangre duwal jok me ci barar kala je gwan an go jen be köör mo ke ba chong la köör chu kirma yadit chodwal along ko gwe jan wo mu Dr. Riek Machar wo do chung cha kwar cha bijek en do budana betre kwar ka ja enimi jeri ke ja kontu ko rewi ka South Sudan ko nge jen kirma yadi den wo shebe pat ke jen queen gwina no mo ko ron kin dangre wal jokko gwase dan tana ko de queen gwinde jelat
ko wini me kwa independent ke 2011 me kwa jek tele kuin gwen mi chamla tagu jeno de which dara ko chong kene ga gwade da ne liu Dr. John Garang de Mabur ke 2005 tele kuin gwen mi chalat ci woni kirma ya ditten ke cho chung woten me cha kuin gwen mi den balat ka tay da ne kwa South Sudan kwa jele separate kene North Sudan ki me da ka ja chung ngono point kirma ya ditten ba mi ci wiche ku bi nyure lo de wi dar kula ta kamal ke de kan kwar ran no lo dien de kan ko kwany ki de wi dar ku de cholo no e wich milet ka democracy ki wi milet ka rual kam ne dia ka lor kam ne dia chunken ki kirma ya di tuje lo kan wo de dakring ma cha darode chung ala kwar ko gwi je en wo jen cha je no na gwi je no be fail ki kirma ya di chu kor chu je tok ka shwe chu tok ko yenane de content tipin dakring ma cha chu wo bom men dakring ma cha ka vice president me to ga nyinka ke chu dakring ma cha chu je yenalo tere doar mo chu agu jeno shikim ya dit chokor che jangok dwal kirma ya dit ko bi dakring ma cha bo de chung la kwar ko be jere kwar tel kirma ya dit tele je choice to den de no dar ne to content pin dakring ma cha dar kan nak chit kan wore ko ne anak jen the only way over take a power ke ba ngote wi kwam tele other choice and point kirma ya dit ba kon be wi kwam amanu gwa da nan chadong dictator jen dan la lade dictator arami jeno a tenan kwara alio kwara tinte di jerlat ko rodien ram bi tok da bi gogo be jen ka jen dan let kirma yadi de chwe tok no wala ko gwase dan en kore ci tok ke do be dan ci dial to ci galat ke je e jene dan ko South Sudan ko tere kur ke je ko ron kin dang redu wal jok en kore ci tok ci South Sudan ci jenang run wero ci tere kur run wero ci tere kur ke je telemal an tam winmon te de gujeno luch which South Sudan lo je rekur ketin konen chane ne tam tin let kirma yadit ka ko mi sha ku yen ne tin konen la kwarde ne tin kula ga ka jen kwar poinde angunyo damo gonter mi sha kon ga ken yam ka bi yena tam angum de tan nyod ye gwano shi korche ngo kano dongda ne de konen che yen dar kan naktan de tele choice dadin ko che ga de yen ba jenen yen mo kirma yadit la de nya jaga great apnal state wen waru ga nak jaka ka western bargazal we ji ko tra wenak jaka ka western ko tra ba ana ne to lo ka jen kir point en tam ko ko target kan dia ana gwa the test fele mayo tino micheling awteten be yigoro be jak tej be fele mayo be kule la week tele dom be kan le long chang dan che kor che jeto kon kuin kware cha je bulat karun kin dang ro bakel ke jen ta le ro men tam milet kirma yadi dama kirma yadi che raje no jen no ko mal e che South Sudan che nyol re kur badenta lo je re kur che menen jen ma en go bo kware ku gele yet te ku le nang re rolla abu wajbe tene run waro re kur tele development chin economy ke jegre which ko le yana ka tama na mo nyu da je clear indication o tele mal re wi ka South Sudan gwada me shram dan la le ayo ke spokesperson ke spele mayo chela do nena jen Dr. Yung Machar quick kan gwaza danan chane ken chaga yenten gwaza danan chane ken yenten jen kan quick kan gwaza chikin ma yadit che kwaran la kwar espele mayo la kwar de ni tanin wa chaga yen ka bil pam la military headquarter tanin cha yen gon ko ken chaka ngade gwaza dan chaga yenten spokesperson jen ku je gwaza danan chane ken chaga yenten kirma yadit national security quick and gwada dana chana yente na me nyu de jeno chimal chetel komu we wote tena ma da ngum betwo kwai kuma nan de kim ya direlat dong da kanak dong da kaledi kwai kuma nan to ko mi ka barami your opponent ka beje angum nyu de na me nyu de gwa anu telamal
South Sudan te wi pol mugoro ba pen yeten antama chitkamenen yana me kora me bugui yana me she dong ishe betuok ala kwar mi chaga yen kwade ni tel ndien do kujimi an kore chituok ron kin dangre wal diok ngayen pege dane chelu chenak chene ti kudang wan kinede kudang wan chaganak ne ti chelu ti chumun ne ti 400,000 ti ne ti tolong te chelu kan ka kwen gandial ka kwen ga ti kwen ga ka run dang di ko rodin kan run dang wakela ko ken run dang waro kan ga kwen ko run waro tenare ko run waro ko 2013 up to 2025 me ngayen ko kon to tam ne ri kinede kudang wan wa chikliu eri pore cha to ne ko ne chine to chik kwen du no te ne te kan kwen ka chane ti shop ke 2.5 million te ka jako bu ko pot bo ka kem ne dial ngai kon kem no kon ente wi mon tama ke ka afrika til South Sudan is neten shu ken ten long ka kuma kem te ka Uganda kem den te ka Ethiopia kem te point ka South Sudan ne dial ka rundang wel ke dial rundang waro dial tenare kem ne chikim yadi chechartan ngode we kam gono we kur ko jencha dong jaram di chitang gwada dong ba jen dong ba liu dong ba tede nobody know but ta lede ke je la tin lede chenyo the gwanu take a point this is how a dictator work she gorno de malder to we ke South Sudan men bi kanan kim yadi da o mu we malwe jatu wano gondi alla de already nyodo jenu telemal jente ka long modere South Sudan de jago malga te ka long ko dere jadak che mlele jentama tara dim te ka long ko jen Ramadan an tidi ke liu pinde la deja you know te ka long ke but mu na ke ko bom she willing ko be malbe jeno be nyodo no be gwara ba tok you know general lam chaje yen do dini Dr. Machar cha dore chaje gole dini kirmi yadit SSPDF kene military dino chala do cha ne to cha ko wojen tam chicken dore ke jan gwasme ni tuk de cha ka yen potkang cha kan dore ke weather ke middle of the night cha potkang cha jana ko gwada nan chanang tin chumantam cha ko yen do dini cha ko nang ne national security but ko ke je gwada antitan you know na me alat kirmi yadit minen yen mushir na me nyodo je gwano wejemo chitre mala na mo shi mal ne men yari mi jiram ling roi ni gwasme ti chileng te kan dial mi shi tugen video me bi ngaja gwango la South Sudan ke jan gwasme chete kamal what is next mi cha generally especially my odial cha ku yen ka kwatar genen warten weekend wote kalong ngum guje e betuok mi cha kan dial cha ku yor tama South Sudan there to wanandien of course this time Nuer chicken ngaje no kwar ken chicken dier ka kela to ko la kana gwach tanin kwa kayo tanin chicken dier ke tigdan tig Nuer jelya yewal miran che te ko gwa tibula dier ka ne de kon te chiliu ko tana liu ko loro bang ba ko tene te ko kwar to kwala goro ganga kare kwar no mo ke liu tela mijek ne de kon tilla civilian ten ko liu ter mijek na tan ka jana ko kirmi yadi ladan no naga na point civilian point ken ne de kon de ko le kwanyirun ko ngaje gwan wo kirmi yadi bayani min chebe pat mi ci kwen kwar mi ci ben chebe pat ngai kene je mi joja ne mi che ngridial che krik den ko lada tama ko na la man plate goro dobo mo beti dial ba ka yar ka jaki ba control ka je ba kwen kware ba ye chu yoten ka jana we go mitere ko tel won mi detere ko ka we ko lada ba kwen gin ba jelat international community tel me lad kana ci kan na jo lada nyin kun ay na boda jaga South Sudan chojen di jaga South Sudan liuna ga South Sudan ka kwar ken tone especially an kirm yadi tel me lada right now is the one who has all the power yaram Ramadan and de South Sudan de nangre malga magwa duno che nok no bore malga so ge jamana to kon tamre ke Juba ngada jenu mal en wo betin bi ko lar kunyal ngada jagwa mala ka tew
ta tin lat karudien ngada gwanu tele opposition misha kwarka chaka me yen an ka kwar dia la kon kalim wimon ba ga yen ka ba mal bulten ene mine to chaka we chaka yen ke chaka na ke chaka le lo ka taran chalal ge dong ba nga je no shir yar kan kami che gar yar che to we mo cha te mal me gwa de chor jor anyo ngaje dictator to ko la tu ko je de ngena dictator misha jen we je mo cha te mal chanen ka Sudan chanen ka Sudan al-Bashir chanen angu jilo to kware to korean ke ne de konti la kwadi ni ken akan jilo to kor te ter ka kor no because we can wait we can la me shi karam kan we ka bom mu to ti ke to so kodi en al-Bashir ajala dictator ajala tije ko no grundial che South Sudan che gang penyalo che independent che jek amen mi South Sudan che independent jek South Sudan che independent jek ko chi ko ter ka no Sudan no che jan jek kan independent ka kui ko chala da America no South Sudan a jek independent chi o che South Sudan e che ma che yot na motele na me plan mi chala da ji America no wala no ku South Sudan be independent be jek ka te diale ko ne kenen no ala ken chi gen vol ko politique dung Sudan lo ka dobe dana jakan South Sudan ko be independent je andi America o to South Sudan te ke liet ke te ke mineral antam shi na apple de ka shi ka South Sudan pal de ka ko shi South Sudan te be kan kana goro ba wuj ba jala de America so for that reason shi kan South Sudan jugo no kwa wogo wodo yenen yen mo shi South Sudan te ro connect ji Arab to lo ka ji Arab la kan wiate ka lok shi kum South Sudan kan kum America shi good relationship de ne dan che pale ka pel ka queen ka quicker ma yadit ko kin ma yadit che no the free and fair election de jalat gonna by stay in power ka nyok che kan yugo no America tele je role America der ko ter role de refugees de alati ngana lokamo all the opportunities tin content kam ka South Sudanese bekene be ka je America so manan to kon tama ka South Sudan ka jen gwasame tele mal right kone ti dial take a we Paul ci dono gwatot ko bna pen ray Paul yanda na ci dot korwade dundo na lan ko telekor mutwok ko kirmi yadi da ne ti kalonya ki kirmi yadi da step down ban mo den ban jelen ling duno morare sar coming ka spele mayo ka target den ko target en waran ko non ta long amene kwar kontre kuma ka point en kirmi yadi ten choro no ichi ka mat tene kona naka Nuer ki ko bu Nuer ke na ngoda ba ka yen mo reng ma charwo to kan ji kwa reality the next things are you guys in the con chun ke kirmi yadit na me clear information me jo cha lat wi mon kelyo ma ngai kentam guic kan win mon ka wang dial komandana guic ke South Sudan ka wang dial win mon ka man broda la ten ka konin tin be ani biata man nyoka kan ko ken jin mo shoje paro jeno subscribe ko be more information getting kon lar rodi re wike South Sudan bu ngaje no wokedi South Sudan ti don go atot bete ka match ki bete do mo ba yoten janda no gor balari no biata mal bye bye